Assalamu alaikum, mine Qo'jeli baliq bozori men senalarмен tanıştırып o'tamiz. 19-iyun Qo'jeli baliq bozor senalarмен Sashko tanıştırып o'tadi. Mine 2 kilodan 2,5 kiloga дейін balıklarımız var. 32 mingdan berip atırmız. Balıklar bugün aksiya болады. Sena түсті құда қалесе, келе бересілер. 3 kilo, 4 kilolar var. 42 mingdan beremiz. Mine piyostrillar var. Mayda 1,5 деген, 1,5, 2 деген. 35 mingdan. Mine de Қытай қазғандан келген ауылдың местный жылан балықлары бар. 36 mingdan beremiz. Бар 35-тен давай. Buna alakalar var mı? Laka geldi al. Oğlum misli alakalar var. 55 mingdan veririz. Bunakta teri sazallarımız var mı ne? Mayşız sazal, mayı yok sazallar var. Teri sazallar var. 55 mingdan. Koy basa arzan senede kuğup verir. Hani keli verin kaneke. Келе бересің, мәнзіл міне Жахангир Закридидің дарвазасының туырысы Матчанов Угловой. Осы видеоға лайк, подписка басып достықтарымызға балық жеймін енді жүрген достарымызға жіберіп қоямыз. Сау саламат болың, келе бересіздер.